Salibonani kama umchasisele isibinyamiya sento. Sasemzingwane eXhibeni kokhokho kumaya. Namhlanje ngithe ngizokhuluma ngomcimbi osanda kwedlula abantu bawubonile umcimbi obusenzakala omkhulu kakhulu umcimbi lapho bekubungazwa iminyaka engaphezulu kwama200 kwahamba isilo laphana umzilikazi kaMashobane. Umcimbi ububanjelwe laphana eMhlahlandlela okwakuwumuzi wengwenyama lapho umuzi wayo wokugcina lapho yathi mayisuka le eNyathi emzini wasemhlangeni yayo kwakha umuzi omusha ngemva kokuba ishiye umuzi wasemhlangeni ngokulahleka kwendlovukazi laPhawulo Ziba okuthiwa inkosi yaphatheka kabi yasithi yona ayihambi yohlala komunye umuzi lapho yafika isihlala ke eMhlahlandlela. Umcimbi bewumkhulu kakhulu kodwa ke khona izinto eziningi esizingazi highlighter esizibonileyo zisenzakala. Okokuqala singathi kuyasijabulisa ukuthi sibone umcimbi loya ukhula ngoba abaningi abaziyo ukuthi umcimbi lwana wasungulwa nzima and futhi kwakunzima nje ukuthi uzungene nabantu futhi be-understand ukuthi iyo indlela engasihlanganisa mhlawumbe siyisizwe kanjalo. Kwaba kuhle kakhulu ukuthi isizwe sakithi siwamukele ngale ndlela esiwamukele ngawo. Siyawubona ukuthi ukhule kakhulu mawungabheka nje iminyaka ngeminyaka every year you can see ukuthi kunoshintsho ikakhulukazi ngenamba yabantu. Siqale kwiMarch siyabona ukuthi manje abantu bayanda futhi bayakhula nakuma-marches ubone ukuthi ekuqaleni wawuthola simatsha lapha mhlawumbe uthole siwu5 abantu bonke bemile bephethe amafoni besishuta bebukele, but now sebesazi ukuthi lento le into yabo. Everyone wants to be involved. Sesazi ukuthi wonke umuntu kumele angene kumatch akhumbule ingonyama. Akumelanga kube khona omeceleni ebuka sengathi lento ngeyabanye abantu kanti lento ngeyethu sonke. And okunye ke sayesasho ukuthi masibhekile kunento engathi mina iyona ezahamba isiphazamise ikakhulukazi lapha masihamba ngomcimbi wenkosi, ikakhulukazi into yobukhosi. Into yobukhosi ngicabanga ukuthi izawulimaza kakhulu umcimbi kaMzilikazi ngenxa yokuthi baningi abantu abathi bazi inkosi. Njalo makungenzeka ukuthi wonke lowo muntu othi uyinkosi aze eMhlahlandlela ehamba naye namabutho wakhe ethi nayo ilanga amabutho enkosi ubani la ngamabutho enkosi umcijwa la ngamabutho enkosi ubani kuzosilimaza. So angazi ukuthi ezinduneni laphana kukhona indlela mhlawumbe abangazama ngayo ukuthi mhlawumbe kube le ndlela ukuthi mhlawumbe amabutho kungathiwa kunamabutho angenayo eMhlahlandlela mhlawumbe kungaba ngamabutho ezinduna ngoba siyazi ukuthi yizo ezivele okwamanje zisemthethweni owazakalayo ukuthi hayi under the constitution emathebeleni nezinduna lezo nduna zingakwazi ukuthi kube yizo ezinjani ezinamabutho ngoba manje siyasabheka ukuthi kuba khona ezinye izinduna ezingahambisani nokuthi uSibani Banyana uyinkosi ubani uyinkosi ubani uyena okhethiwe. So kugcina lokhana kusenza ukuthi kusidividele abaholi bethu izinduna ikakhulu esingafuniyo ukuthi izinduna zidivideke ikakhulukazi mase siyobungaza into engumcimbi ofana nalo umcimbi omkhulu kangaka wenkosi. So kudingeka ukuthi sihambe kuwo siyimvumo. So kuma sokukhona ezinye induna ezingavumiyo ukuthi ubani uyinkosi lezinye ezivumayo nezinye ezithi omunye uyinkosi ngoba abaningi abantu bazi inkosi noma nje ngingeke ngisho eyami iposition yokuthi ngicabanga ukuthi ubani ongaba inkosi kodwa ngikhuluma ukuthi manje lokhana ugcina sokusilimazile sigcine sithola abanye abantu sebeboycotha imicimbi just because bathi bona ukuba khona kwabo laphana kuzoyenza ubani abe legitimate ngokuthi kuzothi hayi sizomgcoba kumbe sizovalidate ukuthi lona uyinkosi kanjani. So izinto ezinjana angazi ukuthi abaphezulu ikakhulukazi abaphathi bethu abadala angazi ukuthi bayihengla njani ukuthi izohamba bayilungise njani ngoba ngokunaka izosilimaza impela kakhulu ngoba siyobe sisemcimbini omunye announce ethi
nansi inkosi isifikile sihambe ku-interview laphana sithole ubaba uZwide kwenye interview sithi akunamuntu oyinkosi. So sigcina singathi siyisizwe esididekile ikakhulukazi abantu abasuke bemamela lezi yazinto but hawu nanku nakho emcimbini nansi inkosi yangena then later sebezwa omunye umuntu ethi akunamuntu oyinkosi lapha sikabi nenkosi. So yonke lento idinga iletha i-confusion esizweni. So ngicela ukuthi wena la ku comment section ungitshele ukuthi ufisa ukuthi ngakwenziwa njani or ihendwa njani lento yobukhosi ikakhulukazi masisiya emgubheni ethinta isizwe ngoba isizwe sihlukene phakathi ikakhulukazi ekuthinini ngubani oyisilo ubani ongasisilo ubani sihlukene phakathi. So singenze njani ukuthi masisiya emcimbini owesizwe sihambe si-united singenendaba nokuthi ubani ku-faction kabani yobukhosi. Niyazi khona abaku-faction eka Stanley laphana kulo somlomo wakhe lapha uGreater is always there emhlathandlela naye ekhuluma ukuthi inkosi uStanley khona ifaction laphana yenkosi Bulelani naye laphayana kunabanye abazohamba kunoZwide ke kodwa kuZwide ngicabanga ukuthi angeke ngithi uyinkosi ngoba ngimbone ku-interview ethile esithi yena akayona inkosi. So ngicabanga ukuthi manje abantu esingababeka etafuleni abathi bazi inkosi zakwaMthokazi manje uStanley nomntwana Bulelani lelo bhengula ibona abathi okwamanje bangamakhosi. Angisazi umcijwana noma indaba yakhe isekhona nje ebantwini. So ngicela ukuthi comment section ungitshela ukuthi ufisa ukwenza njani so that masiqhubeka ngale nkulumo kokulandela sibe sazi ukuthi imibono yabantu yona ithi akwenziwe njani. Ningakhohlwa kodwa ukuthi ni-subscribe nifinde ni-like le video ni-share ihambe ushaye le notification bell kwenza ukuthi next time masibuya sizoshaya i-postmortem yayo lento leyo ukwazi ukuthi uthole i-notification siqhubeke sonke sixoxa ngayo lento siyofika la esivumelana khona into eyodwa. Ngiyabonga kakhulu igama uCasisile Siminyaminya Sento sasemzingwane exhibeni kwakho.